Televizija Beograd je znala recimo imati neke tehničke probleme često. Sjećaš se, izvinite, zbog prekida programa. To mi je bilo omiljeno. Da. I ja se sjećam 85. 6. recimo godine prikazuje se u Kino Oku recimo, mislim da Kino Oko bilo, Rubljov. Dobro. Koji je naravno crno-bijeli, ali ima na kraju tu ekstazu kolora. I njima iz nekog razloga ispadne taj kraj. I oni tjedan dana, sedmicu, nedjelju, kako hoćeš kasnije, prikažu u sljedećoj samo taj kraj. Aha. Jedna stvar. Druga stvar, mi čekamo prvi puta da vidimo Taksistu Scorsesijevog. Jednog od tih dana. I naravno, svi čekamo da vidimo tu Are you talking to me moment, ne? I taj ispadne. Jer su to bile ova kino verzije, pa se prebacuju ovo je tako, su puni kracera i tako da, i upravo to. Sljedeći tjedan, odmah Zagrebački polet, ogroman tekst koji se šali na sve moguće načine, mislim, da ne kažem težu riječ sa to, pa kakvi su to, mislim, amateri i sve skupa. Ali da kraj jednog filma ili jedna rečenica koja ispadne iz filma, jedna replika, da može izazvati takvu reakciju, da je to važno.